Ako voliš priče gdje se istorija meri sekundama, pretplati se na kanal Sat i stil. Ovdje satovi pričaju više nego knjige. Tokom hladnog rata, Nikita Hruščov je tokom susreta sa američkim zvaničnicima dobio na poklon američki sat marke Bulova Accutron. To je bio revolucionaran sat za to vreme. Koristio je elektronsku viljušku, tuning fork, i bio je mnogo precizniji od sovjetskih satova. Hruščov je bio oduševljen tehnologijom, ali istovremeno i razočaran jer SSSR nije proizvodio ništa slično. Kada se vratio u Rusiju, pokazao je sat saradnicima i dao jasan nalog. Moramo da napravimo ovakav sat i kod nas. Šta je nastalo iz toga? Pa nisu bukvalno kopirali Accutron, ali je to bio direktan okidač da se ubrza razvoj sovjetskih preciznih satova. Modernizuje se industrija u fabrici Poljot, iz koje kasnije nastaju modeli sa tankim mehanizmima. A još kasnije i sovjetski elektronski satovi, elektronika. To je bio jasan tehnološki šok koji je pogurao celu industriju. Ova priča se danas često prepričava kao simbol kada je Zapad pokazao tehnološku prednost, a SSSR morao da odgovori. Jedan poklon, sat bio je dovoljan da promeni čitavu sovjetsku industriju. Ako želiš još ovakvih neverovatnih priča o satovima, pretplati se na kanal i nastavljamo dalje.